Piny owacho oyango chenro matao kuonde tiegruok mag tije lwedo pacho kama biro tiyo nyaka higa 2027. E nyasi manotele kod jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, piny owacho wacho ni chenro no biro kelo lokruok maduong' e kuonde tiegruok ma kamago. Lokruogegi oting'o loso chenro mag somo, timo nonro kod thedho chenro e lony manyasani kanyakla kod tudo jomotiegore kod kembe. Kamano bende Mudavadi okwaro rawere mondo mi orit kwe, mowacho ni biro konyo piny Kenya e yore moting'o nyaka bedo gi ochumi motegno, kochiwo ranyisi gi piny Somalia ma pod temo chiero uchumi margi kalore kod tulo mogo tache pinygi. The vision, goals and strategies for the next 5 years is a roadmap that will guide the TVET sector in key areas such as curriculum development, ICT integration, and industry linkages. As we put the corrective measures in place going forward, our key anchor must be peace and stability, so that that environment can be conducive for everybody to go about their activities. The countries that have suffered have taken up to 40 years to start showing signs of recovery. Somalia went into chaos. It is now they're beginning to show a little bit of recovery. 40 years. I want to express my heartfelt gratitude to everyone who has contributed to our success in the past year. The achievement of the past year, of course, are a testament to our collective effort. It's your unwavering support and collaboration that has made these accomplishments possible. Let us continue to work together, innovate, inspire, and drive CBET implementation in Kenya.